Agent 5 Naimbag nga orasyo amin gagayem. Isagot miti muna paset ti makalawas aserye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 540. Nalpasin ti Misa Vimy. Sa din na pwede pa pananta. Ije-igit ti baybay. Anya? Kaya't ko pag napag na iti-igit ti baybay, Mari. Makamu ka. Total, asidaglaang mo ti baybay. Maring, agawid kayo kadin? Ni, si kamot gayam Rolly. Saan pa'y? Mapan kami pa ije-igit ti baybay. Kadwak ni Vimy. Kasta ka di? Mabalinti sumurot kada kayo? Saan ka nga agkad-kad, friend? Total, saan mat-adakas at tao ni Rolly? Sige. Mala, mapantay yung arudan. Nagpintas dito iigid ti baybayan niya, Maring. Un Rolly, naglami ispay ti puloy ti angin. Makaistorbo ak sa kada kayo. Iso nga umadayo ak pailaan. Saanin, Vimy? Dito'y kalatan abay mi nagsarsarita kini Rolly. When Mike, saan ka nga umadayaw? Okay. Naglingak ti baybay. Nagmayat akit kitain. Rolly, ang mga nakapulan na ka ni Father Simon ni Simbaan. Agawit na yun. Anya? Friend, nabit tayo pa na dito igit ti baybay. Agawit kayo. Kwa, at dalang amin nalagip kong aramidan ije balay. Isong agawit na yun. Rolly, apay nga ita ka lang nga sumangpot. Rabiin Kwa. Adaw pa'y ngamin ti naramid mi simbahan na. Nagdalos kami. Aya, ingkang aroden mga na. Amo ka mabisin ka na. Anyat linis ko yung asidang nanang. Ugot lati kamuti. Sinagpawak it is Artinas. Apay, di mo kayat asidan? Kwa nanang. Idi na minsan. Sardinas manan nga inggisa ti sida tayo. Di ka katiyamanan, tada. Nauma ako ni ti sardinas nanang. Inaldaw lakid din nakasta. Pasensya kan, Rolly. Amumat ang masakitak. Basit lang ti inawat ko alalabaan. Iso basit mo titangdan ko ang naglabandera. Nana? No, saan ko maaday ito'y sakit ko? Nga iso tilapad iti pa nagtrabaho. Makalaba ako maanasaya at... Ala? Ano sa kon? Anyang arod ngay? Panunutak lang na karni ti baboy ti sidag, nanang. Kumusta ti na mamasakit, Rolly? Nakaro pala ti panaguyak na, Father. Kasta ka di. When, Father, awan mo ti paggatang mi ti agas na. Ala, sumurot ka kanya kadi opisina. Taikang kay ti paggatang mo iti agas tinam. Agyaman ak, Father. Umuna ako na iti opisina, Juan. Sumurot ka di jay. When, Father, ilipas ko lang ito'y pumpunasak ng altar. Sumaruno akong kada kayo, Father. At to'y ti 1,000 pesos, Rolly. Ipacheck up mo tinam. Ket nohan niya ti reseta ti doktor nga agas na iso ti katangem. Uwan, Father. Ay, kabarbaro mo ti laptop yo, Father. Uwan iyo. Kagatgatang ko lang da ito eh. Daytay nginginaan dayta laptop Siga talaga, Rolly. Ti lamad-madlaw mo. Ay, Father. Adda ka di internet na dayta computer? Una. Adda, Rolly. Ay, nagmayaton ngay, Father. Ala. Agawid kan, tayo ka si kasuntinam, Rolly. Sige, Father. Masapak tulangan nga umainton bigat. Masapsapa ka, tada papananta a house blazing, Wen. Uwan, Father. Sige, agpatuloy akon. Mari, madlaw ko kat napingat nga agdaton kan ni Rolly sa kristan. Vimy, jak kayat da di Rolly.
Apay mat. Basta. Awan ti sunggara dot-dot ko kenkwana. Anya? Apay nga katawa ka. Unay matanday tanga imbalikas mo. Awan ti sumgar adot-dot mo. Kat, anya ngay kumati nakakatkatawa ti dayta anay baga. Awan, makakatawak lang. Nasingpot mat ni Rolly para kanya. O di, agpaaram ka kenkwana. Si kangarod ti pagdatdatunan na. Itang ipasam kanya. Ay na friend, talaga nga awan tiriknak kenkwana. Okay. Saan man ani Rolly ti pagsaritaan ta? Anya nga rod ti kayat mo. Kayat ko tagluwas iti syudad. Anya? Kayat ko tagsapul iti panggadan ijay. Ay na sister, adayo ti syudad ditoy. Sa maysa, saan matla asigurado ang makasapul kay tinapinta sa panggadan ijay. Kita am dagiti daddo maakalugaran tayo. Nagsublida dito'y away, gaputa awan tigasat da nagtrabaho ijay syudad. Kayat ko kumapadasan ti mapanmanggad ijay. Nagpintas lang arudan ti biyag mo dito. At damot trabaho. Anya at trabaho asasawam. Trabaho mo dito'y away. Awan mo trabaho ditoy. Para awirak lang iti anak ni Manong Gani. Oh, di trabaho mo't lalay jay. Nauma ak nga rudan. Ta nagbabangad mo't dagiti kambal nga anak na. Aganos ka At damot sweldo. Sa bagay, nasingpot mo't dagiti amok. Katwan, iso nga ano sa mun dito'y lugar tayo. Awanan ati friend ko no umadayo ka. Iso dito'y kalaangan away. Sino nga tatiyo may diti opisinak? Umunag, nakalukat day tari daw. Uncle Simon! Uy, Leonardo, mala, sumre ka barok. Agmanok, Uncle! God bless you, Leonardo. Kumusta kayo, Uncle? Nasayat mo't latay ho. Nakapasyar ka mo't dito'y lugar ang nakaidistino ag iti adon atawan. Uwen, Uncle. Dito'y ngamin ang lugar ti kahit ko pagbakasyonan. Kasta ka di? Uwen, Uncle. Makalawas la tinaitid kanya kabakasyon ko. Isuan, napanunot ko tumay dito'y. Ay nabarok, saan ka nagkamali ngay may iti dito'y lugar? Awan ti polusyon dito'y. Saan akas iti syudad? Nagado aluglugan. Uwen, Uncle. Nagpresko ti angin dito'y. Nagdadakkel pa iti kay kayo. Ken ado pa iti mabalin mapagpasyaran dito'y. Imbag man tanasarakam ada gusto ayan ko asimbahan. Uncle, nalakalas sa pulon to simbahan ngayon nyo. Sa maysa, amuda kayon dagiti lumugar dito'y. Nagdabdamag agkatakwada. Wen gayam, nangan ka din, barok. Nalpasan, Uncle. Mabitla nga ron, tay lepas ko lang aramidek. Tap na makapagsarita ta na imbag barok. Sige lang, Uncle. Urayin ka na malpas. Mari, Vimy, awisan kayo kumaamapan mangan ijay ili. Jakti makamo, ilibre kayo. Ha? Adda ka di kwartam, Rolly? Adda sakpay ti ko nayo. Rolly. Oh, anya, mapantayaw? Mari, umanugot kayo ka diti, awis ko? Win ko namon, Amari. Sige, mapantayo nga rudan. Nanang! Nagkaroon samot ng ti panaguyak yo. Dalambis, anak lang. Iso aking maraw, anak. Yawatan nakman kidi iti. Medyo naputot adanom ta o binumak. Mabit lang, Nanang. Ay, na. Tuyin ti danom, Nanang. Agyamat na, Crowley. Muto'y tabasaw, Nanang. Awon gayam.
At dapapanak inton madamdama ang mga numarabyanak nga gawid. Sa dinuman ng tipapanama. Ijay simbahan na nang inakagdalos. Nya. Kasta aya. Sige. Saan ka aparitan? No iti simbaan tipapanam, anak ko. Punasak ana yung bagdag ito itugtugaw. Kalpasan na. Mapanak ijay. Ha? Nagsilingan jay kopa? Kunak no na idulin nun ni Father Simon dayta. Apay nga dapay la iti altar. Ay, balitok dayta ako pa. Nginginahan. Sa maysa, nabayak ka nun dayta. Panawan pay la ka nun dagiti Kastila. Rolly. Ah, ni, at da kayo matgayam, Father. Nalipata gaya maintulin dayta ako pa. Pumanawak ko may tayan ngam nalagip ko. Uwan nga rod, Father. Nakita nga rod anak kaparabaw pay la dita altar. Siga pa'y latimaka mo dito simbahan, ha? Uwan, Father. At ang amin bisita. Inakipasyar. Kasta ka di, Father? Wen, ne. Nag-texten tayo ka, nakak. Agur-uray itirwar. Ni, kabarbaro man ang ti cellphone nyo, Father. Kwa, nabayagan tayo ito, Rolly. Itala siguro makitam. Siguro, Father. Daytay, adda video na dayta. Wen. Ay, adda kumamat cellphone ko akasta, Father. Kaano nga tama adda anak iti kasta cellphone? Agarapa, ka manan, Rolly. Ala, idulin kon jay ko pa, tamapana kon, Wen. Sige, Father. Ta siya kung ti makamo dito simbahan. Marunggay dito, marunggay! Ne, da kayo matimasabat ko dito'y palingki, Father. Anat araramidin dito'y ili, Elena. Gimatang aklag, iti si daan mi ka ni Rolly, Father. Nakaro pa'y latipan. Okra, marunggay! Impacheck up nakakadin ni Rolly. Check up ko na yun, Father. Wen. Nagdurog iti sa nga ribo a pisos ka ni Rolly ang pagpacheck up mo. Kaya sobra, igatang mo iti agas mo. Naglukod nga ubing, tawan timbagbaga na kanyak. Napaulina ka mo ito, Elena. Father, awan, nagpa-check upag. Kat maalala ka no iti agas na ito'y. Masayat nga rod no kasta, Elena. Ala, panawan ka pa nga rod, ha? Father, agyaman na kiti inti dyo a kwarta. Awan na nyaman na. O sige. Pakawadin na kapo. Nagulbudak. Dito yun, Agsaga na kanyak ita, dayjay aroli. Rolly, agpudno ka man kanyak. Anya ti pudnok nanang. Ayan ta isang ribo a pisos. 1,000 a pisos. Ni, awan mo't kwarta ngayon tadyo kanyak. Sana siyak tinangdad ni Father Simon. Anya? Nangipanam iti 1,000 a piso sa pagpagas ko kuma. Nanang. Sumpatan na, Rolly. Awanan na. Uray sinti mo. Awanan tinabate. Anya? Inggatang ko iti makan. Kan inlibrik na marikan vimi jayle. Iso nga awanan tinabate nanang. Awanan. Anya ti aramiden ni Elena ken ni Rolly iti dayta gundaway. Gagayem diuli wan adenggen tituloy ti serye tayo ita alawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon.
Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.